Pozdrav ekipa. Evo minuta mudrosti i od mene. Inspiracija za ovaj video došla je iz jednog razgovora danas nakon treninga. Iako sam ja zabranila da spominjemo koronu ovdje, eto, ne možete to izbjeći. A svaki te neki razgovor krene s onom koliko novo oboljelih, novozaraženih, pozitivnih, negativnih i tako dalje. I s obzirom da, eto, ne možete izbjeći tu temu danas nikako, ono što sam ja htjela, eto, vama prenijeti, reći, skrenuti pozornost, je da obratite pažnju u principu na jednu stvar i šta biste u principu trebali brojati svaki dan. A to je voditi brigu o svom imunitetu, a brojati svaki dan da li sam odradio sve što trebam ili odradila sve što trebam da ojačam svoj imunitet. Znači, svi znamo da nam je prva linija obrane imunitet. A svi očekujemo da ćemo uzeti, ne znam, neki tableticu ili nešto i to će, ne znam, se desiti. Kako se čuva imunitet? Kako se stvara imunitet? Pa da, kao prvo morate biti malo izloženi i napastima da bi se imunitet boostao. Ono što možete i što utječe na imunitet je kvaliteta sna. Koliko spavate, kvaliteta prehrane, šta jedete, koliko jedete, da li pušite, da li dovoljno vremena provodite vani, koliko ste aktivni, koliko koraka, da li trenirate, da li ne trenirate, razina stresa, koja vam je razina stresa? Znači, to su sve stvari koje utječu na vaš imunitet. I onda nemojte očekivati da će jedna pilulica ili opet nešto čarobno to odradi za vas. Neće. Tako da, eto, moj poziv vama je da, umjesto da brojimo pozitivne, negativne, zaražene, nezaražene, brojite svaki dan da li sam sve odradila, sve što je potrebno za jačanje, očuvanje mog imuniteta. Pretpostavljam da niko od nas ne želi, niti nema namjeru biti bolestan, niti od prehlada, niti ne znam šta, a to su sve stvari koji stvarno, evo, pozivam vas, vodite računa o sebi, vodite računa o svom zdravlju, vodite računa o svom imunitetu, pa i ako dobite tu koronu, da neka to prođe što ležernije, opuštenije i što blaže. Tako da, eto, krenite brojat što ste sve danas odradili za svoj imunitet. Eto, hvala vam što ste pogledali ovaj video. Do sljedeće inspiracije. Lijep pozdrav. Ćao.